Yes, reka nongere mbasuze kembi furize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Twinjiye makuru rero asoza y'uyu munsi ku Ibendera TV. Uyu munsi ni kuwa gatatu, ni tariki 13 Kanama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Turababwira yuko rero Wazalendo itari nkeya, dore ko imibare irenga 10 zose zamaze guturuka mu bihande bitandukanye cyase mu bice bitandukanye, zikaba zaje kwiyunga ku barwanyi b'umutwe wa M23 n'intwaro zabo n'imiryango yabo n'abana babo. Ibi turaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri Bukavu, ni muri Kivu y'Amajyepfo, muri uyu mujyi wa Bukavu. Tubabwire ko nubundi mu bice bya Panzi abaturage batuye muri quartier ya Amvangu bongeye kugira ubwoba bwinshi cyane nyuma yuko muri bice bya Panzi ku munsi w'ejo ijoro ryose ryakeye hari amasasu ateye ubwoba. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri Shabunda. Tubabwire ko ibintu byamaze gufata urundi rwego rwo hejuru, none Wazalendo urugamba zatinye kujya kurwanamo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo kurwoherezamo abana b'imyaka mike cyane. Ibintu rero bikaba byakomeye, dore ko hagaragaye amashusho Wazalendo zirimo guha abana b'imyaka mike cyane imbunda bakabohereza ku rugamba. Ibintu rero ubona ko biteye inkeke ku rwego rwo hejuru. Turaza kandi birumvikana no kunyura mu mujyi wa Uvira, turebere hamwe uko situation imeze. Cyo nakubwira nuko muri uyu mujyi wa Uvira ubwo bukomeje kuba bwinshi cyane, abasirikare benshi bakomeje kwirunda, abaza mu ndege, abaza mu bwato, abaza mu modoka. Ndagira ngo nkubwire yuko muri uyu mujyi wa Uvira ibintu bikomeje gukomera ku rwego rwo hejuru. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale. Muri teritwari ya Walikale naho turaza kunyarukirayo, turebere hamwe uko ibintu byifashe. Hongeye kubaho imirwano ikomeye cyane, ni nyuma yuko abarwanyi ba M23 bagabweho igitero n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB na Wazalendo. Bikaba byaje kurangira rero abarwanyi b'umutwe wa M23 babatatse bararwana, ndetse biza kurangira abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice bibiri, ibice bya Macumbi cyase Macumbi na Ngenge. Ibi byamaze kuba tombe mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Turaza kubirambura, hanyuma kandi turaza no kubabwira ko Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bongeye guhurira mu nama. Ni nama imeze gute, ni ibiki byigiwe muri iyi nama? Ibi byose turaza kubinyuramo kandi turakubita atubangura twihuta. Mwese rero nongeye kubaha ikaze. Abaherereye mu Rwanda mu turere dutandukanye, mwese mwiyumvemo ikaze. Guhera i Nyagatare ukageza Rubavu, ukavana Gicumbi, ukamanura za Rusizi, mwese tubahaye ikaze kandi n'ubundi murarihorana. Hanyuma rero by'umwihariko abantu b'Ikarongi, abantu bo muri Gicumbi, abantu bo mu mujyi wa Kigali, abantu bo muri Kayonza, nago Kayonza nyibabona ariko byanze bikunze nizera ko muri kumwe natwe. Hanyuma rero abantu bo mu gihugu cy'Ubugande, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Kenya, mu gihugu cya Zambia, Mozambique, namwe tubahaye ikaze, niko kandi duhaye ikaze. Abantu abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu baherereye mu Bubiligi, abantu baherereye mu Buholandi, abantu baherereye muri Canada no mu Bufaransa,
namwe tubahaye ikaze muri aya makuru n'amakuru twinjiyemo kuri aya masaha n'amakuru rero nizera ko mwese mwamaze kugera hano tayari ubwo ndabona like zizamuka kugira ngo nibura dutangire aya makuru like zamaze kugera ku 10 reka rero tubigenze gutya mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka rero twihute cyane dukubita tubangurana aya makuru tuyinjiremo aya makuru reka munyemerere tuyahure tuyanzikire cyangwa se tuyayere kuri Wazalendo zamaze kwiyunga ku barwanyi b'umutwe wa M23 Wazalendo zigera kuri 16 zose zamaze kwiyunga ku barwanyi b'umutwe wa M23 izi Wazalendo rero inyinshi muri zo zigera ku 10 zikaba zaturutse ahitwa Ikahembe ni kwa Generali Jean Marie abandi bakaba baturutse ahitwa Nyarubande zikaba zayorwaga n'uwitwa Generali Dominique bakaba rero atayari bamaze kwiyunga ku barwanyi b'umutwe wa M23 ni ku mpamvu z'uko bivuga yuko ngo batangaje ko ngo barambiwe byo kwirirwa birukanka mu mashyamba kandi ngo bagahindukira bakarwana n'abanyekongo bagenzi babo ibi rero bikaba byaje kurangira ngo abafashe umwanzuro wo gusanga abanyekongo bagenzi babo bagafatanya urugamba rwo kurwanirira abanyekongo. Aba Wazalendo twihuse turababwira bagera ku 10 nabo twabashije kumenya amazina yabo tubwire naye bice baturutsemo hanyuma ubwo birumvikana abandi bagera kuri 6 baturutse Nyarubande ntagobo amazina yabo twabashije kuyamenya ariko bamwe muri bamwe abamenye hari witwa Emmanuel Jise waturutse mu gace kitwa Ihembe hari witwa Mapendo waturutse Nyarubande hari witwa Shukuru Justin waturutse Kitunda hari witwa Shukuru Mfitumukiza waturutse Kitundu uyu nakomeje kugenda numva abantu bavuga ngo afite amazina ameze nk'ay'abanyarwanda yitwa Shukuru Mfitumukiza hari witwa Ndayambaje Musore yaturutse ahitwa Ihembe hari witwa Bisore Nzaba Anita yaturutse ahitwa Kitunda hari witwa David Berkimas waturutse ahitwa Hembe hari witwa Kizimana Bezamvuga waturutse Kitunda hari witwa Ezekiel Modeste waturutse ahitwa Faringa witwa Abisore Amani waturutse Ihembe aba bakiyongeraho rero abandi bagera kuri 6 baturutse ahitwa Nyarubande hanyuma kandi cyo nababwira nuko aba Wazalendo bose baje n'intwaro zabo n'imbunda n'amasasu menshi n'ibyombo ikindi kandi bakaba baje n'imiryango yabo bakavuga yuko n'ubundi ngo gusiga inyuma y'imiryango yabo byari gutuma n'ubundi aba bajenerali bayigirira nabi bikaba rero byaje kurangira bose biyunze ku barwanyi b'umutwe wa M23 mu kubakira rero abo ku ruhande rwa M23 nabo babahaye ikaze ndetse babashimira kuba bafashe icyemezo cyo kuza kwiyunga ku bavandimwe bagenzi babo b'abanyekongo kugira ngo jyane mu rugamba rwo kubohora abanyekongo ngira ngo abantu badukurikiye ku rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV ndetse n'abamaze gukora follow kuri channel ya Ibendera TV kuri WhatsApp mwese amashusho twamaze kuyabasangiza abyanze bikunze ngira ngo n'amazina muraza kuyamenya
niba muri kumwe natwe, niba kandi utari wiyunga kuri twe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV cyangwa se ngukore follow kuri channel ya WhatsApp ya Ibendera TV, ubwo nyine hari ibintu byinshi uba urimo kugenda uhomba kuko hari amashusho tuba tutashobora kuzana hano kuri channel ya YouTube, ariko iyo wamaze kudukurikira hariya hose mvuze ibintu bigenda neza. Twandikire hasi aho ngaho rero muri uwo mwanya wa comment, hanyuma utubwire niba utari wagera muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV, duhite tugushyiramo. Niba utari wakurikira channel ya Ibendera TV nawe twandikire, ubundi tubigufashemo byihuse. Reka adukomereze aya makuru mu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira yuko mu ijoro ryakeye mu mujyi wa Uvira hongeye kwisuka abasirikare benshi cyane, bikavugwa yuko abasirikare ngo barimo abasirikare bo ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, bakaba kandi ngo barimo nabo ku ruhande rw'igihugu cya leta ya Kongo FARDC. Abangaba rero bakaba binjiye muri uyu mujyi nk'uko twabigarutse mu makuru yacu ya kare, binjiriye muri Kavivira bahita bamanuka indani muri uyu mujyi wa Uvira. Icyo nakubwira cyo rero nuko kugeza ubu ngubu amakuru aturuka aha muri uyu mujyi wa Uvira aravuga yuko ubwoba ari bwinshi cyane. Ahitwa Sepake Kasenga, ahandi hitwa ngira ngo ni Ekole Primaire Kasenga, no muri bibice bindi bya Analoka Robati, imikwabo yongeye gukomera muri aya masaha tuvugana. Amukanya twinjiye muri studio, abantu baherereye muri bibice bari kutubwira yuko abarimo kubona patrouille ziteye ubwoba kandi ngo abarimo kugenda abasaka ibice byose buri kantu kose. Ubwo rero atwizere yuko yenda biraza kuba amahire, hakaba ibikorwa bijyanye no gusaka gusa, ariko ntihagire abantu babigenderamo kubera yuko rimwe na rimwe hari igihe ngo abajya muri bikorwa byo gusaka bikarangira hari na abihungabaniyemo cyangwa se ababijyaniwemo. Ngibyo rero reka twerekeze mu mujyi wa Bukavu. Ese mu mujyi wa Bukavu byifashe gute mu ijoro ryakeye? Aha muri uyu mujyi wa Bukavu urusasu rwavuzaga ubuhuha nyuma ko Wazalendo ngo zageze gutya zikitereka zikajya aha muri uyu mujyi wa Bukavu, ndetse ngo zigakusanya abaturage zikaremesha inama. Abarwanyi b'umutwe wa 23 rero bakaba nabo baje kubasukaho urusoro rw'amasasu, ndetse bikaba bivugwa yuko ngo abagera hafi 10 n'abangahe bose babarirwa hagati ya 10 na 20 ngo bafashwe matekwa. Ubwo ntumbaze by'abarashwe kuko ntibaramenyekana, ntumbaze by'intwaro zafatiwe kuko nazo ngo ni nyinshi, ariko ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi aha muri Panzi muri uyu mujyi wa Bukavu isasu ryaraye ribuza ubuhuha. Ni amakuru avuga yuko amasasu menshi cyane yisutse muri quartier ya Mvangu n'izindi quartier zitandukanye zo muri aka gace ka Panzi. Abaturage rero magingo yatuvugana bakaba ngo ubwo bari bwinshi, ni nyuma yuko n'ubundi bongeye kurara bumva aya masasu, dore ko ngo ari amasasu yumvikanye ijoro ryose kandi ngo akaba yari amasasu menshi. Abaturage rero bitewe nuko bataherukaga kumva amasasu angana gutya, ngo byatumye bamwe bahungabana, ndetse ngo bakaba bibaza niba bagomba guhunga cyangwa niba bagomba kuguma mu ngo zabo. Gusa icyo nakubwira nuko abarwanyi b'umutwe wa 23 bongeye kubahumuriza, ndetse ibintu bakaba bongeye kubishyira ku murongo kugeza ubu ngubu. Icyo nakubwira nuko muri uyu mujyi wa Bukavu amahoro n'umutekano byongeye kugaruka. Reka twerekeze Shabunda tubabwire ko naho ibintu byakomeye.
Wazalendo abamaze iminsi bakubitwa inshuro n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, barabakubise mu bice bitandukanye za Kaniyora, barabakubita hose barabakubita. Kugeza ubu ngubu rero ikintu navuga yiko ari nk'agashya cyangwa se ishyano nuko izi Wazalendo noneho ngo zahamagaje abana batoya zibaha imbunda ngo nibajye kurwanya abarwanya b'umutwe wa M23. Ni nka bya bindi njya numva bavuga ngo umubyeyi ukwanga akuraga urugamba rwamunaniye. Abarwanyi ba Wazalendo rero ngo abahise bikura intwaro bari bafite ngo baziha abana batoya cyane. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko yaba imiryango itavuga rumwe na leta ndetse n'abantu batandukanye bakomeje kwamagana iki gikorwa cyo gufata abana batoya, dore ko ngo arabana harimo n'abari munsi y'imyaka 10, abana bato cyane ngo bahawe imbunda abakoherezwa ku rugamba. Ntumbaze icyambere cyo ibi bintu ni icyaha mpuzamahanga. Ikindi kandi ibintu byakunaniye kubyoherezamo umwana wawe kandi akiri umwana, ibi ni ibibazo bikomeye. Ikindi kandi ni ugukoresha abana imirimo ivunanye. Ikindi kandi niba abarwanyi ba Wazalendo urugamba rwabananiye bagahitamo koherezayo abana, ibi nabyo ni sakirirego mu zindi. Ngibyo rero uko ibintu byifashe aha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twerekeze muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tayari butuvugana ibice bibiri bikomeye cyane abarwanyi b'umutwe wa M23 abamaze kubyigarurira. Agace ka Macumbi na Ngenje bikaba tayari byamaze kubatombe mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ku munsi w'ejo muri teritwari ya Walikale abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, igisirikare cya FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB, Wazalendo na FDLR bageze gutya abagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ni ibitero ngo bagabye abaturutse muri bice bya Kashebere. Hanyuma ibi bitero rero ababigaba n'ubundi ku barwanyi b'umutwe wa M23. Hanyuma abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo babasubirana inyuma, kubera yuko ibi bitero ngo byaje bituruka za Kashebere. Ngo byatumye abarwanyi b'umutwe wa M23 bacana umuriro uteye ubwoba, biza kurangira rero abigaruriye ibice bya Macumbi na Ngenge nyuma yo kubyirukanamo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka ngaha aravuga ko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagera kuri 18 bose barashwe. Muri aba 18 harimo abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi, muri aba 18 harimo Wazalendo, muri aba 18 harimo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, muri aba kandi harimo na FDLR nazo ziri muri uru rugamba. Mu gihe kandi bivuga yuko nabo ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe abagera kuri 2 ngo barashwe bikomeye cyane muri iyi mirwano. Gusa amakuru aturuka ngaha ntago asobanura neza niba bararashwe bagahita bapfa. Gusa abivugwa yuko nabo ngo barasiwe muri iyi mirwano. N'imirwano yari komeye cyane. Ni mirwano rero yaje kurangira ibice bya Macumbi na Ngenge abarwanyi b'umutwe wa M23 babyigaruriye, ndetse ubu tuvugana akaba hatangiye isuku n'isukura muri ibi bice. Nyuma yuko n'ubundi bivuga yuko ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kugenda abarenga ku bijyanye n'amasezerano ya Gahenge, bakagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23. Nawe rero kugira ngo ibi babitangemo isomo rikomeye cyane,
bikaba abikomeje kugenda abituma n'ubundi bigarurira ibindi bice. Reka mbabwire yuko twerekeje noneho mu nkuru ijyanye na politike na diplomasi. Tubabwire yuko Perezida Kagame w'u Rwanda na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira mu nama idasanzwe ya EAC na SADC. Icyo nagutangariza cyariko nuko ari inama yabaye ku buryo bw'iyakure. Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bakaba abahuriye muri iyi nama idasanzwe. Ni inama ihuriweho n'umuryango wa Afurika yunze y'Uburasirazuba EAC, ikaba kandi ari inama ihuriweho n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, ikaba yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga, ikaba yabaye kuri uyu wa gatatu tariki 13 Kanama muri uyu mwaka wa 2025. Iyi nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bo mu miryango yombi. Ikaba ari inama yari igamije gusuzuma aho ibintu bigeze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahamaze igihe habera imirwano hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ibiganiro byayobowe na Perezida wa Kenya ni Dr. Samuel William Ruto uyoboye EAC kugeza ubu, ndetse na Perezida wa Zimbabwe Dr. Emmerson Mnangagwa uyoboye SADC. Mu byaganiriweho muri iyi nama harimo gushyira Perezida wa Botswana ni Dr. Mokwetsi Eric Masisi mu itsinda rihuriweho rishinzwe ubuhuza. Harimo kandi kwemeza imyanzuro yavuye mu nama y'abahuza n'abayobozi b'iryo tsinda. Harimo kandi gutanga amabwiriza ahuriweho hagati ya Afurika yunze ubumwe EAC na SADC mu rwego rwo guhuza imbaraga zo gushakira amahoro aka karere kose. Hanyuma rero aba bakuru b'ibihugu no kuvuga yaba Tshisekedi yaba na Perezida Kagame bose bakaba bahawe umwanya bagira ibyo batangaza. Akaba mu byo batangaje rero harimo ko n'ubundi Afurika yose ikwiriye gutanga umusanzu wayo ufatika mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi aka karere gakomeze kugira amahoro n'umutekano birambye. Reka nshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikira hano ku Ibendera TV, natwe tukabakunda rero bikarusha. Mbashimire cyane, nizere ko n'ubundi mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Hanyuma ambifurize kugira ijoro ryiza. Nizere ko abagiye mu kazi mwagize akazi keza, nizere ko abiriwe mu zindi gahunda mwagize gahunda nziza. Niba kandi hari abantu batameze neza, birumvikana ntago byabura icyo tubabwira no kwihangana, ubundi ntahareshya muri isi mw'abantu mwe. Reka rero ambasezereho mbabwire ko tuzongera gusubira ku munsi w'ejo mu rukerera rwa kare saa 11:45 tugaruka ku makuru azabagezweho muri ayo masaha, n'amakuru kandi azabagaruka ku mirongo y'urugamba muri ayo masaha. Mwese rero mugire ijoro ryiza, ikindi kandi Imana ibarinde.